nongeye kuguha ikaze kuri Gimbana Talk Sport. Akaba ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu cya Turkiya ikaba rero imaze kwinforma ikipe ya Aston Villa yuko ikeneye Bwana Ali Samata, rutayizamu rero w'umutanzania. Bikaba muri Premier League byanze mu by'ukuri sezo ye ya mbere ananiwe kwiyadapta, rero aba nta kwihangana ndetse n'ikipe yari igiye kumanuka, rero ntago babwira ngo urahaguma uri aho ngaho gusa, ntibishoboka. Uyu rutayizamu rero bamuguze miliyoni 10 z'amapaundi sama ishize, akaba yarageze muri Premier League mu ikipe ya Aston Villa. Asa nk'ugenda buhoro agira gutabona, nta ari umunebwe uri aho ngaho gusa. Match 14 yakinnye atsinda igitego kimwe cyonyine gusa. Bahise bamuzaniraho rutayizamu Oli Watkins w'ikipe ya Brentford. Bwana Ali Samata bakaba bashaka kumutanga ku giciro cyiza, ikipe ya Fenerbahce nibaha igiciro cyiza baraza kumurekura. Ari nako kandi ikipe ya Aston Villa ntirava ku isoko, irahita ishaka rutayizamu itira mbere yuko saison ya Mercato irangira mu gihugu cy'Ubwongereza. So urumva ko Bwana Ali Samata ari mu Tanzania wacu, Tanzania bari barishimye baraguza amajezi ya Aston Villa n'iki byari byaseze imwe, rero bikaba bisa nkaho byanze, ubwo agiye guhita yerekeza mu gihugu cya Turkiya kabisa. Abakinnyi bacu rero shaho yaradusaba ibintu birebire cyane kugira ngo tuzakine kuri La Liga igeze hariya. Izi Premier League ziba zishaka abantu b'abashapo batagira imikino, babandi bashwanyaguza, baba rutayizamu barasaze umuha iminota 5 ukagira ngo bana kina match ya nyuma y'ubuzima. Sasa baba Samata bagenda akajya guhagarara imbere, akajya gutegereza no guhushahusha imbere y'izamu, biba birangiye kuko nk'ikipe nka Aston Villa ibona amahirwe makeya. Reka tuvuge ihuye na Big 6 ikabona amahirwe atarenza 3 yo kugera imbere y'izamu, iyo yapfushije ubusa club ubukarangije ziba zigomba kugira kwa rutayizamu tumwe tw'utwiyahuza. Byarangiye bamukubise amapase biranga, Ali Samata yigendera nk'umunebwe, so ubwo nta kundi nyine arigendeye. Tukivuga abagenda rero, Luis Suarez mu kanya gatoya cyane rero nkuko byabiteganyijwe kuri protocole mu ikipe ya Barcelona, bagiye umuco mwiza cyane yo wabaye umukinnyi wabo mwiza, ukamara igihe kirekire ukabafata neza, bakagufata neza. Iyo ushaka ko mutandukana ntago wagenda udakoze press conference. Niyo mpamvu uyu munsi ntago wari umunsi wo kugira ngo ajye mu ikipe ya Atletico Madrid agiye gusinyamo imyaka 2, ahubwo wari umunsi wo kugira ngo aze gusezera. Akaba rero akoze press conference mu kanya yo gusezera, mu byo kuri akaba rero yararimo aranarira cyane. Byari hatari rwose, urabona ko yariraga bura Suarez nawe ni danger. Ariko nejo wabonye soka ku kibuga ndira ni iki, namarira gusa buri kanya so amugane. Murabyumva mute? Ne emotion. Ariko kandi Edouard Mendy yamaze kugera mu ikipe ya Chelsea, muzamu w'ikipe ya Rennes rero akaba amaze kwihangaja n'ikipe ya Chelsea. Ubu ngubu ni umunyabururu, akaba asinye contract kujya 2025 miliyoni 22 z'amapaundi, ziyongeraho utwadonizi dukeya. Ari nako kandi ikipe ya Stade Reims yamureze ihise ifata 15% y'amafaranga, ikaba rero igomba guhabwa miliyoni 3 z'amayero zayo Chelsea. Ariko ikaba rero uyu muzamu kuva imiguze miliyoni 22 z'amapaundi, ikaba rero ihise yuzuza miliyoni 247 z'amapaundi, akari amafaranga imaze gutanga. Benshi bakarondesa akazigira 250. Chelsea nkuko ikinyamakuru The Telegraph kibitangaza, ntago akazi kayo kari karangira ku isoko mu by'ukuri, niyo bitari kugura ariko barayiguramo cyangwa se yicara kwitiramo. Akaba rero ikipe ya Leeds ndetse n'ikipe ya Aston Villa zikaza ziri gutira Ross Barkley. Ari nako kandi Robin Loftus-Cheek nawe ikipe ya Aston Villa iri kumutira. Ari nako Paris Saint-Germain byavuga ko iri gushaka gutira Antonio Rudiger. Akaba rero ubu tuvugana akaba n'ikipe ya Barcelona yinjiyemo nayo mu wari gushaka Antonio Rudiger kuri possibility niba yasohoka mu ikipe ya Chelsea kandi ikaba rero ngo ntago yakuye y'amaso mu by'ukuri iracyagerageza kureba ko yabona Declan Rice w'ikipe ya West Ham, ngira cyasunika mu by'ukuri ntago irava ku isoko 100% ku buryo harimo possibility zo kumusinyisha ikaba yamugura. Anako kandi mu ikipe ya Chelsea Petr Cech mu by'ukuri uramubona ahangaha yarari muri training mu kanya gatoya cyane n'abazamu, kandi nawe aba yagiye muri sessions za training bana ari gukwanya cyiza cyane. Marseille rero imeze nka za Tepe Mazembe cyangwa za Vita Club cyangwa za Yanga cyangwa za Simba. Umukinnyi wawe bamwofficializa akiri ku kibuga cy'indege, ariko iyi ni amateri yo mu Faransa. Iguze umukinnyi muri Brazil Luis Enrique agakarutayizamu, ariko bakakiriye ku kibuga cy'indege bakofficializa na Marseille itaramwofficializa. Ariko Faransa muracyafite urugendo rurerure kabisa. Ubundi birazira bikaziririzwa abakinnyi b'abapro niyo wamubona ku ndege
yaba ari ibiri ya foto yo wamubonye kuri jet gusa agenda ako kavideo kagafata n'icyo ariko umuntu arahagara akifotoza. Binyibukije ejo bundi Antonio Nugazi ajya kwakira babakinnyi ngo basonye Abafaransa ni ibibazo kabisa. Monaco yo ikaba iri hafi kwibonera Florentino Luis, uyu nguyu yashatswe cyane ikipe ya Arsenal musore ukina hagati mu kibuga, akaba rero bigiye kurangira ikipe ya Monaco imubonye kuri $1.5 kariga igiye kumutira, akaba kandi ari bukore medical uyu munsi. Ni nako kandi offre ngo zikomeje kuza mu ikipe ya Paris Saint-Germain nyinshi ziri gushaka Thilo Kehrer ziva mu gihugu cy'Ubudage, afere gukurikirana cyane. Kevin Prince Boateng uyu nguyu rero akaba ashobora kuba agiye gukina ikipe ya Monza mu cyiciro cya kabiri muri Serie B mu Butaliyani. Ikipe rero ya Berlusconi iri kugenda yizamukira gake gake, rero ikaba igiye kwibonera iyi ntwaro, ikaba y'umunyagana igiye kubafasha. Fulham ikaba yamaze gutanga offre ya $18 z'amayero mu ikipe ya Barcelona, barashakamo Jean-Claire Todibo, RMC mu France ni kubitangaza. Manchester City ifite match ya Carabao Cup uyu mugoroba, ikaza kuba rero ifatisha umuzamu Zach Stephen, akaba rero ari buza kuza gukora debut mu ikipe ya Manchester City kandi tukivuga ikaba yamaze guhakana yuko yatanze $78 ishaka Jose Maria Jimenez mu ikipe ya Atletico de Madrid. N'aya mafaranga nta n'umukinnyi n'umwe iranayagura by the mateka yayo. Man City ikomeje gushaka umukinnyi w'umutima wa defense, ikaba rero kuri ngubu noneho ugezweho nyuma ya Jules Koundé, Carlos Jimenez bamaze guhakana, Kalidou Koulibaly, ubu rero ikaba igeze kuri Juve noneho Daniel Rugani imyaka 26. Katurebe rero bikaba bivuga ko ari hagati ya $20 na $25 z'amayero. Nimugoroba kwa kurikiye Trace Foot mwabonye umunyamakuru witwa Alexemovic ibintu nk'ibyo ngibyo ukomoka muri Macedonia, aho ikipe ya Tottenham ziri gukinira Europa League uyu mugoroba, akarere yasabye Mourinho yuko bakifotozanya ngo hanyuma ngo papa wakamo iramukundaga ngo iyo foto ngazagende ngayishyire ngo kuwase aho yitabiye Imana, ibintu nk'ibyo isaho aruhukiye, avuga ibintu byinshi cyane byabimo emotion nyinshi. Bikaba rero birangiye Mourinho yamuhaye ifoto kabisa, urabona ko bari kumwe, ibintu byari sawa cyane. Arsenal ikaba itunguye abantu benshi cyane kabisa, report nyinshi mo ziravuga yuko ikipe ya Arsenal yagarutse kuri Philippe Coutinho, akaba rero kugaruka kuri Philippe Coutinho bigaragara ko ibyahosemo awari $30 z'amayero bazibuze, akaba rero bashaka kumutira mu ikipe ya Barcelona iramuka imutije ikipe ya Arsenal, ikaba bivuga ko Arsenal iri bwishyura hagati ya $8 n' 9 z'amapaundi. Maximo Allegri akaba yatangiye kuganira n'ikipe ya AS Roma, barashaka kuba bamuhiye ikipe akayitoza. Fonseca birasa nkaho rwose ashobora gucaho, ni Corriere dello Sport ibitangaza. Hanyuma kandi se bakora kina tubwira yuko Francesco Totti ashobora kuba agiye kugaruka mu ikipe ya AS Roma nka sporting director. Tottenham Hotspur ikaba itunguranye cyane kabisa, yiteza ku ikipe ya Inter de Milan irashakamo Milan Skriniar, bikaba bivuga ko rero iramutse ishatse kumutira irishyura $10 z'amayero zose kuri mu defenseur, nishaka kumugura ni $60 z'amayero. Affaire à suivre. Paris Saint-Germain ikaba yamaze kwinjira tayari mu ikipe ya Inter de Milan irashakamo Ivan Perisic kumutira, akaba rero Leonardo marabikoraho cyane, na affaire gukurikirana cyane, ariko uyu musore yanashashwe cyane ikipe ya Man United mu gihe yabura Jadon Sancho. Vicente Abubakar akamaze kurangiza medical n'ikipe ya Besiktas, uyu munsi bagomba kurangizanya, ava mu ikipe ya Porto, uyu mutazamu w'umunyakameruni, rwose ibintu by'imvune byagiye bimuzonga cyane. Liverpool ifite match ya Carabao na Lincoln City uyu munsi, ariko iraza gukina idafite ya trio yayo iri classic, ubwo rero birumvikana bakiza gukinisha abakinnyi bashya ndetse n'abakinnyi bakiri batoya. Ari nako kandi ikipe ya Barcelona nyuma y'uko rero yatakaje Luis Suarez ishobora kuba igiye gutangira ibiganiro biri serie noneho ikipe ya Inter de Milan ku bijyanye na Lautaro Martinez. Rezami ibihe byiza cyane.